Nikola Maljković, ratni vojni invalid, 60% invaliditeta, budući korisnik ovog stana. Kako ste dobili taj, gde ste stekli invaliditet? Jeste u oružanim borbama? Tamo u Gospiću, odnosno na ratištu u Bosni, te 95. godine u Prleći, u aprilu mjesecu. Što se tiče troškova, kod mene vlada neko to pravilo. Prvo to što sam obavezan državi i svima tima kojima treba, a onda meni što ostane. Tako se pridržavam toga pravila i to je direktor koji vrlo dobro zna da je to kod mene. Možda i to bio jedan od uslova da sam ja baš sad korisnik ovoga stana. Nije bilo neke velike zainteresovanosti od strane ratnih vojnih invalida za grada Čačka za konkurisanje za dobijanje ovoga stana, što verovatno svedoči o tome da je ipak grad Čačak u prethodnom periodu dosta vodio brigu o ovoj kategoriji naših sugrađana i da ih dobar deo ima rešeno stambeno pitanje.